Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam penyaraju transformasi pendidikan PTP, salam kemaman Aidil. Saya Nailah Al-Farafisha binti Muhammad Najib, VT 1001, merupakan wartawan Buka TV SK Kijal. Hari ini telah berlangsungnya program. Nak tahu program apa? Jom bersama saya kita saksikan perjalanan program tersebut. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Kita kan berpuasa, berlapar-lapar dahaga. Salat tarawih sahur pun tiba, Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Kita kan berpuasa, berlapar-lapar dahaga. Salat tarawih sahur berbuka, dan kau pun tiba, Ramadan penuh cinta. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu. Bagaimana kawan-kawan? Menarikkan program tersebut? Jangan lupa like dan subscribe.